Hlale ngithi uphisane ngemali ningathukwe nganza kwethu imali nje nizama mhlambe cishe u70% wenu la nizohamba ninemali eniphiwe mina ngiqhamuka kaSomuhle Media. Usando sami mayidululo sweet lami themba lami ni right niyaphila ake ngibingelele inganza ukuthi igama lami nguMelisizwe kube musa ngwami noma engwani mehlatsi ukuthi nana sathi majolo umthando kabo kwani bethe ijola ziqokola omnye umatela omnye manje sesibuze emnyama yasona ijolo ubheme sibhasela abantwana uma khuphuka makhunti mashakeni namba secovid wazoyitshala kabe ingcolo zakhulunkulu wayitshala endaweni emnandi wayitshala lapha esijabula khona kasina sesiyothokoza phi ngithi ingane yomfundisi yolala idlizwi eyomthakathi yolala ikothude ngithi banamanga lawo ayawuthanda umshado akasithi wethuna wethuna wena usona nensizwa hlala nensizwa Insizwa hlala nensizwa wena usona nensizwa hlala nensizwa hlala nensizwa hlala nensizwa wena usona nensizwa hlala nensizwa hlala nensizwa hlala nensizwa wena uthanda indaba hlala konyoko hayi asithi wena uthanda indaba hlala konyoko wena uthanda indaba hlala konyoko kulungile ngihamba ngathi ngihamba nesiphalaphala sakwabo uzinga zawina ngabi sithandwa sa mungiphethe kahle daliwa ayayaya ilwaze lwamna omina ngathandaza khatha ngifuna umuntu onjengawe awona mazulu lolu thando hola emina ngathandaza Fuma sengifuna umuntu onjengawe awona mazulu lolu thando awuyabona lolu thando wona mazulu hey uyabona lolu thando wona